anamite tunihim pu mak thangmang Haokip kimat na hodang chole sungkula kona hungkilha do na chukidle kon amat sa ipidinga ki manham iti hungkilha do ham ti ho alang pia hin a biography tabang thimdana hin in seidiu ahin abula pana achane ge hoita in ngai divin tim na kan nei kini nehi mak thangmang Haokip hi ipizia ki manham tile thu chengkhana seiding hitale ama hi thudi hangsanta a seingam mi hi zi a hi ki man hi in ti chu eso kaivin mak hi delhi a umna mana chu May 24 2022 a chu anamatwa delhi apana in phala ahin puyu hi in achunga hi FIR hi ngalang anapan khumu hi in makte hi au pa seidung zuya Chandel district Tolen Phoilin khoa anapi nga hichilai muna kona chu chuchanpur langa hungki chonovin asein hi. Before coming to Churchanpur, we settle in Chandel district. Chandel district, to be particular, we stayed in Tolin Phoilin village near so this Salungpham, Khairo, Kairim Bikhok, Wangjing like that, na people know us. Mak Thangmang Haokip was born on, if I'm not mistaken, 13th of March 1985 in Tolin Phoilin village. Tolin Phoilin village. We used to say T. Phoilin village, not Tolin Phoilin village. Yeah, it's a Chandel. And even before the coming of the Britishers, we were already there. To put an example, in the book written by W.C. Dunn, ICS, and English officer, the Gazetteer of Manipur 1812, my great-great-grandfather's name was there. He wrote like that, Ondo, Mr. Ondo from Nungtak village. Nungtak, in our tongue, Nungtak is called Morpi village, no? Morpi. We were there. My great-grandfather lived during that time in Morpi village. Apu Ondo Haokip hi British khanga chu anaman thei ta ukhatle anasim thei ta omi khat chu anahidan ahin achung chona chu apu hi apa seidung zuya hi aine azong anapangin asein mak thangmau Haokip hi International Human Rights Association in charge of Myanmar ahin ama hi illegal ta a India a chen dan le refugee hi tia zong biren hin ngo ona ananei in ahi from Myanmar, clearly seen in his address in the Facebook and the WhatsApp and everywhere, even in the the Twitter. You see here, President International Human Rights Association in charge of Myanmar. You see. I'm not telling lies. In charge of Myanmar. How he can interfere in the internal matter of the Manipur, internal matter of the India? The question is how he entered, how he was staying in the India. This is also a question. Because, I have to save the nation. I have to save the state. I cannot succumb to pressure by someone who are trying to grab. Jituahi apa limkhuse Haokimin national media ho a kolte hindi pawin CM Lui and Birin Singh to say to anadon butin kachapahi Birenin iti Myanmar national hi ati hamtin hangsanta in anadon but kinin ahi मणिपुर क्यों आप मेरा बच्चा मेरा नाम लिमुसे Haokip है पांगथंग थांगमांग का बाबा है बच्चा तो कहाँ से कैसा म्यांमारी बोल रहा है कौन ने बोला कौन से मिला बताइए आप कहाँ मिला है ये दुश्मन की बात है मणिपुर का इंटीग्रिटी की बात नहीं है दूसरा में तो पहला हम बाबा भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए नहीं है ना अरे इंडिया का बचा है एंग्लो मणिपुरी वार में तो हम अभी तक सरकार का काम भी नहीं कर प्रजा का सेवा भी नहीं करता काम करके खा गई ये खराब है अच्छा काम नहीं
महाभारत भी जानता है, पढ़ सकता है। इंडिया का बच्चा, इंडिया का भाषा हिंदू कहाँ से आया मिल सकता है, बुद्धिस्ट कहाँ से, बुद्धिस्ट किसका है, कौन का है मिल सकता है, इस्लामिक का सकता है। म्यांमार का आदमी का क्या प्रमाण दिया? mak thang mang hau ki bi kukite society ki to lo na le kukiten gam tum inei lo na ho le society din mun hi ipilo a khan to sa ding ham machal sa ding ham tia society nama dinga ahin kho phala ki pe a nama dinga hi mun tina thlaya hin he chepet lai ta a manipura waipu chief minister n biren singh avai hop lai ta a chu eho kukizo te gamzo se hi ama power mangcha a forest issue hi hen ki vai hop na lang munzo se a hi gamho an lela lut go na eho hi illegal immigrants poppy cultivator narco terrorist ya eina ngo uzong a hi in maghau ki hi seima bangwa chu delhi a kisan guard second floor a chu delhi police to in west police on agama no chu an hin hi chema sangjama jong chu ama hi fir achunga anei ji a chu konin samona bol ana chilo ji ayong chu chuchanpur police on aina chiwa madinga tiule lam kalanga chumi pi ho chu luhangwa boina jong ana umchu an hikit ne hi hiche sayang chu hilawa makima ding dei lo je a chu mi pi ho really yong ana chi win really a jaw mi pi ho chu police on ana tingu win boina jong sang ta nan om do in mi pi zat ham khat jong ana ki su khat hi hi cho chung thu hin mak a unu cho chong jong ana holi min hi Hijela ama kamua chana ken ama ke mat ka het nya ke par sa hi agu thema ka jinga hi na ama hi om namona na lungmu khana dem ana lung niao khadem na aji chu mi pi te angai lu somla pai thale jong na ai lo le rally a ki so kha achonga mi tam pi hi in hiji chona ma hi ana lung niao khadem ka ti nai le ka ki mo to ven chona ma hi ki pa ta in welcome ven na custody a ma chona ama zo chon ke ho ke lungge la chu ama zo chu alung ne ven na pi ham lung niao na thu hin se dem ka ti le a hin ka gin cha sang na ma zo chon lung len tan nui saving in welcome in ho ven na ana lung niao hi ven he chi he tu chung chi ka chunga thil hung hi pathin a lung denga a koi sa hi na nan lung niao lo deu hi pathin thil go na he pathin in ho ku ki sunga zat le nam na ikipun khom na yong wa chata bang ka chunga thil hung a hi in na lung niao lo hi la na deu a hin na bol the piano taw na ni he jing deu a tien he chi chon ken nong kamit li lo ngen na thudang ka ha sai the po in he nge nang on lo neu hi in nu nau chapang nang nangai lua ki so kha hin sumla pai thale jong siang tam pio men hi cho ho za la hi lungmung sel nang an o men pathin ko ma taw na ti lo ko bol pi the ke mani ma ka nei phoi ka tia kan vai thai le aloi nu azinu ka u hin na aniau te acha ka u acha alin pen nu hi kum som la ni som la thum ho vel he ta na anu hen apa chanjin thu hi lungnia win te atene ma sei pi pon aniau te ni kitele aniau thum chan khun khu he nai po na pa ke mat le ke mat lo he nai po na anu hen chapang ho ko ma ai ma he chapang aniau pen nu kitele alien pen aniau pen pa chonga nu hen apa hol jing ya tin anu hen ne danga chu tha khalani aga vai tham yong a hol po ya te chu tu chong he kapa hoya chi ham ti na hol jing ya tin ne te chon anu en no ken no na pa hum ki le va de ta kin khana chi hi ka ti en ai le a hen alin nu he khu he thei ta ki tele whatsapp ho ipi ho ve thei phone tham the hi ta ji hen apa ki mat amwa ke pa sa hen ipi ham an no ne lom point tu yon don lom point atien na etien an no ne lom point etien a mum jing atien chole ka u jong he an na nom lo tu don nom lo phone na khat ve ni ve ga ki ho pi jong le mi jong ho ngap chalo na ka lung gel la ji jang point athita bang ka gyal ta atien he yong le ken no anaw nu he na chon ka u he til kho the ten ka til kho itia hi somkula sunga jong hi aji acha te anu apa au anaw ain sungni angai lu ho chengin
anapu na jingo sting le ha sata a hi kum thum walang chu ana lunghem piwa ana ngayuwa hiti a hi ana tho chu ana hi in ahin ke pam ta kha chu mars na sim thum kum sangni le somni le gup ni achu ama hi thado thading tin thu ta na hi special judge in Phal West NIA in mak ho kip chunga bel a phat sapi to hlonin omna in Phal sajiwa jela kunin thado in omta na hi ongkila do zo chun kangpopi district langa anapopai ta win mak thangmang ho kip kum som thum le sagi son of limphusai ho kip molnom village Chutanpur district hi Infal West District Police Station FIR number 129 clause 5 2022 nuin FIR anaji ludovin special judge NIA Infal West Artin ni adingen dangka lak thumle personal bond dangka lak thum aleu sa ovin chizo chun thado in a umta na hi jela kona bela hongki thado hijang le ong humding March ni simsom kum 2026 ni khoteng le video conference mangcha NIA kona dingdingin het sa na anei vin mak thangmang ho kiphin Facebook le Twitter mangcha thil phadet comment ana bol ji a achi sa ni sim 24 2022 kuma chu delhia anamado ahin ni sim 25 2022 a chu infala ahin pu thungu hi achi sa March ni sim 28 2023 chun special judge NIA in Phal West chun mak Haokip min bel ange na apompi dan Infal Central Jela Superintendent hi nga het sa na ananein March ni sim 27 2023 mak Haokip special judge in surety ni to PR bound dangka lakni apile bela po thadingin phalna anapiin hisito kisain state government chun bail order to kikal chun he na anasim kidovin bail akipi cancel dingin ana savin hi izemtia bail order cancel ahi thailo jongle tin kona nge na application ni ana pilut kidovin hinla NIA konin hechi thu ngai thana anei lai ta achun bail order omsa le heldiham ahi lo le cancel tha bol theidiham tia agel wangovin section 362 CRPC noya kitabang bail order cancel thailo ahi dan aki hedo in je chun ji helti chu arithmetical error ahi lo le lampi dang om lo je a hitilang zo a chu he na sem hungki no hi in high court chan gya mak Haokip man na dinga anaki saboi ahi win ahin la na bail san pe hung hi danin omki nin mak Haokip hi kum sangni le somni le ni apana Manipur Central Jail sajiva a omahitan ama case to kisain investigation officer dinga kimang ratanga sepam additional SP investigative unit crime against women in Phal West Kunin kona achisa November nisim 24 2022 in charge sheet apilunin hechidungji chun mak Haokip hi IPC le 1718 UA clause B noya section chom jong anaji khumuchu anahikinin hi charge sheet dungjuya chu mak thangma Haokip hi social media platform dunga active ta a ata alango ahi in athupu so ase ho zo se hi anti government ke hilowin amipi te government do dinga sot atosot nin anata alangovin hi ama propaganda hi mipi te atil set chule thangjing thlanga thilke tu ding ho jong akha in namle nam ki ka in muchi phalo atu e tin ngo ona ananayu hi April 2021 kumchun Manipur government order khana mak Haokip hin mipi hi lawlam ta ina puin forest department le art and culture department in Kopumula reserve forest area a cheng ho survey boldinga akigot line ado dalin apange ativin hi Indian passport to kisain jong document sem thu amange tin charge na chun kingo kinin chule India apana pot do ding ngai tu in Government of People's Democratic Republic of Kukilen kiti PDRK ajong mak Haokip chunga ngo na omkinin hi
Charshina chen mak Haokimin kukilen mu na dinga mancha le thalchang cho na dingin mipi akun sumadonge akitin kukilen mu na dinga gal abol go dan hi tin zo ngo na sim khum na chun sekit ni na hi mak thang mang Haokip chunga thil so hi thudi asaya nama dinga aboi pi ya hi hitia hi kumli langde chet hi songkul ta nga hi longdan ta kha chu inamu inam lam kai ho hin ichana aboi piwa iti change adin piu ham ti hi lungdan ta kha chu hi in adi de a tudin muna hi ivetle kalam kai ti hon SAUTT pen pen wang wa hi nem chala manipur government job ta village volunteer hola he o samsaw ho thu thu hi kita buffer zone ke loading tia buffer zone zo se chola na nga agat uwa thase a mipi ten jong izo ham khamwa sumle pai se nga api zo lo win jong ki hambol ta a neilo sa sa ipo wang wa hi manipur government chu izop kinu a hitan thilki bol zo se hi apa chom lam ta sanga ki bung khen na le ki ta san lo na tampi hom do tan mak Haokip ki hla da na thua michael long thangin a WhatsApp channel a credit hen kila in KUKI pom mi pi ho atam zo chu ana solung hang thai jengin atam zon ana ta san pun a hin zani pu mon zo win a YouTube channel a masanga KSO LEIMATA a lamka ena po general secretary ena tu pu pawminun to aki ho na hi ingai le ilam kai ho din mun hi akichi ta in he thai khanin a hung kilang tan mak thamang Haokip kimat na a hi a pawminun kimat na thu hi le inam lam kai ho hi power le sumabo aboi we ti tu chung US a zong hung ha viral mama Epstein files banga hungum dana tan all ola hi leka phang ki phet banga hi khatlani be hung ki phet do hi hitia hi inam lam kai ho kalam kai ti ho zo si cha lo no ho thudi lo sumne da gu ho zo si hitia hi hung ki phek do a hungum do thai chu hian nang hi lawang chu inamu society sungyong hi thudi le thuta chu hungum do ding a hi ain tu a hi inam di mun hi a hi ti jam pe wa a hi le chun nam sung wa hi thudi thuta chule gen ngai ta nam na tong ding in kin mu lo ding milham ho zo sin nama dinga ki pe do na le hang san ta nama dinga thingam hom ta lo dinga tan hi chi hi aphamo wal jengin igela hele nam sunga dingin ai pi chele dunia dingin hichan hi sautin hichan hin chai tin achai na dingin pu mon zo le pawminun ke hona ga ngai hutin chi chu dunia dingin achai na hi sa ta hi ti ve sar sa sang vai phe ni bu sa sang ni bui pi lai va hin communication gap anom pha na hin in su mi ho to long zunga lam kai pha hi ahung ovin sa sang vai phe silong a me ti ji wa chu silong han aga dal lu ro wa hi le phone call janga pik pi ta lo mu janga ki mu pi ta lo chu in su mi te hol hlas ta ke nu le wa hin aji chula hi je phat lai ta chula ukir monitor bo chula ama hi ele case tung chang thu ho lai ma cha update bol dinga thei ta lu chi chu ni su mi ho na satan na la si vin there's a part on check in on ke to win monitor bowling case he kadan chu killing case fight the ball is on ikke ka over coordinate bowling hi angai in so mi to ukil ke ka coordinate an ngai ji chun sa sang vai phei an hi thei ta lo pha chun vice president KSO general headquarter pujang mang ama hi anum kinin ama chun tham chak impact hong nei na impact kha cho hong min no mai chapang ho to adang si chong lo do ven le chum thu ang kin ngai kin ka sin zo ka sei banga chu KSO general headquarter in chum hi za ka po do ding hi ta akitip naw pa cho cha po do ta lo pha do ven hong kin mo kin ven je pa na cho pa na hong chi chin hi che ma sang hin tun hin sei ta di lang sar michael lamjathang TSA leader na ama hin zel hin songkol hin vel get ta bang hin visit in kele ka president pa hi achun zel authority ta jong na satan introduce bolovin ama ni pi power ama na pi tem wang ka hepon na chadang chan chan ka sei lom pon ahin ama zalin zel sungrong isam kan mi ke hoding inconvenient ahong hedo in na ama effort zala chun japan hin I ka ke sung chang tho jong hi study ahong bol ji in ele kumni lang chana hi ka po do thelo pha do hin kumni hindi ta ka po do thel pha ama hi tham chakat ahong lung the tan ipiati le na society lam ka hobe na bui pi lo ham ipiti ham na ti chu an khole na hi le thil chu adi lo chan mu do pha na chun ukil tampi hi consultation process kan na hin bolin
ukil tampi consultation hin bola chizawa chu road map khat hin simovin legal lia ke jong chu ka thip lo wanga chu LLB student khat ka hi ya chu ka case chu personal study ka ki bol jing hin na ya chu sarmai kalam jathang hi jela hung visit win he ja chu ukil tampi to consultation a bol zo wa ka case chu chiding dan road map khat hin sim chu ivet sa in ivet sa pa na chun ka ve na ka hi le hi chu the only way he ta chu alampi sundana ka mu ta chu aji chu a road map sim chu ka dei wal aji chu lam hung dinga ka mu ta chu hi je pa na chu ka lo ha to ka hong ke ho win si hi sarmai kalam ja thang ma hi hi pi la wa ama ki bui pi sa lo wa hi le hi ta banga i bui pi zo de om ta pon te ti chu ka hong ki no tu win na ama zo anom pon abula chu na lam ka ho win no mo san te na lam ka win phamo san te ati ni dong la lam ka ho phamo sa sa wa kuki biha kuki society lam ka ho chu ka kinet pi pi wa sungkol ko zel ko mum jing liu chu ka nom ta po ve ka ti win na aji chu chu pha lai tan ke jong na kuki society lam kai ra la no ka bui pi wa hi le nom di na ma ti in ada in e jong le nang ni bui pi di he ti chu in su mi ho ke ni nom na ki hilo win in su mi zo si jong no mun anu pa do chun ama bui pi sa ding kan go win na kan go do chun ama hin ke ka hi hi le TSA mina ka po hi ji chun TSA khona na pi ongai tin che pha chun TSA address ka bol win TSA mina chun ama ma hi jingin che pha an bui pi na hi le within 2 months a bel kan mo theive just ama in ka ke chung chang wa I bui pi ki wo hilo zel sung kom na ding wa yong pe ha nom ta kom theni diu chan ge jong in bol pi be ti chu ka ga sei nom he mon Michael Power ahin man ham hello no chunga ama political power lo chu thil chu minum te di le ukil tampi to consultation a bol zo wa a legal process a legal road map pa chu an sim pa chu lam jang ni chu mon